u Crnoj Gori, također odbor Danilograd i pravoslavnog bratstva Sveti Arsenije Srem. Sve vas pozdravljam, zahvaljujem što ste došli i pozivam na početku oca Željka da vas oslovi ovaj skup i da nas pozdravi. Care nebeske, tešne duše, istine koji svuda isto ispunjavaju šestnice dobara i da ovoče života dođe, useli su nas i očisti nas svake nečistote i spasi blagi duše naše. Slava Otcu i Sinu Svetom Duhu, sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Gospodи pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Oče blagoslovi. Hristos, istiniti Bog naš, molitva pročite svoje matere, sveti slavni svetovnih apostola, svetog proroka Jeliseja, svetoga Metodija, patrijarha Carigradskog, svih svetih, svetoga Petra II. Lojčinskog tajnovica, svetog Arsenija, svetog oca našeg Vasilija, osnovnog čudotvorca i svih svetih, da nas pomiluje i spasi, Bog blagi, čovjeko ljubi. Amin. Evo, ja sam kratko. Dragi organizatori skupa, profesore Jugoslave i svi koji ste organizovali ovaj skup koji je sa Stravom i organizuje ovdje kod nas u Danilogradu i inače u Crnoj Gori, gdje se ne samo podsjećamo, nego učestvujemo onome što je započeto prije 7 vijekova. Nastavljamo onaj zavjet Lazarev i biramo, ako Bog daje, ako nam Bog da snage i vjere i mudrosti, to carstvo nebesko, koje je izabrao car Lazar u onom teškom istorijskom trenutku onoga dana na Vidovdan 1389. godine. Kao mudri, veliki vladar našega naroda, jedan od najmudrijih, pokazujući nam primjer kako svim pokoljenjima koji će poslije njega doći, kako je zaista zemaljsko carstvo prolazno, a nebesko uvijek i dovijek. Naravno, to kad kažemo, mnogi to smatraju da je to više neka mitologija, kako to danas neki definišu, nažalost iz našeg naroda, i ostavljaju to da je to pitanje prošlosti, da je to nešto što se nekad desilo. Eto, mi o tom to možemo da analiziramo iz ove naše perspektive budućnosti, kao neki istorijski događaj, kao jednu istorijsku temu. Međutim, evo, mi smo svjedoci i u našem vremenu da upravo ta ista iskušenja, isti izazovi stoje pred nama, da smo mi također na tom ispitu zrelosti kao narod, kao pojedinci i da moramo zaista s molitvom upravo caru Lazaru i mučenicima kosovskim i svim svetiteljima našeg roda srpskoga, da se obraćamo, da nam daju snage i da nam dometnu vjere, kako su govorili apostoli Hristu, da mi budemo na visini toga zadatka u svakom trenutku. A evo, posle 500 godina, odnosno to je 600 i više godina, isti su izazovi za čovjeka, isti izazovi za naš srpski narod. I na Kosovu i Metohiji znamo kako je danas, evo i u Crnoj Gori. Sve nas to upućuje na jednostavan zaključak da taj izbor mora napraviti svako pokoljenje u našem narodu i svaki pojedinac. Na nama je da zaista nastavimo tamo, ako smo mudri, ako smo zaista potomci cara Lazara i kosovskih mučenika, da se borimo za carstvo nebesko, po onoj riječi Hristovoj, Svetog Evanđelja, ištite carstva Božjega i pravde njegove, a ostalo će vam se dodati. Kad svi mi Srbi naučimo i zaista se potrudimo da steknemo taj mentalitet i tu svijest o tim uzvišenim vrijednostima, vječnim i neprolaznim, onda će nam Bog dati i ovo privremeno i prolazno. Ako napravimo tu rotaciju i taj da kažem, zaokret naopačke, da je važnije zemaljsko carstvo, a da je to nebesko neka mitologija i mitomanija, onda bojim se da nismo na pravom putu. U svakom slučaju nismo na Lazarevom putu i na putu vidovdanskih mučenika i onog velikog vidovdanskog zavjeta Lazareva. U to ime ja blagosiljam ovaj skup, naravno molimo se Bogu i Svetom Lazaru i kosovskim mučenicima, da i nas utvrde da budemo dostojni potomci njihovi, da u najtežim vremenima kao što je bila njihova, a nisu ni ova naša mnogo lakša, samo su malo sofisticiranija i malo su
drugačija od onih vremena, ali isti je izazov, ista je suština, isti je duh borbe. Borba između neba i zemlje, borba između dobra i zla, borba između istine i laži. Naravno, mi kao Srbi pravoslavni hrišćani znamo gdje je naš put, put istine, put Lazareve, put Kosova i Metohije, put borbe za to, iako to sad u ovom trenutku izgleda vrlo teško i skoro nemoguće na našim ljudskim očima i nama kao ljudima, ali da mi damo doprinos pa će jednoga dana, kada konačno i dođe do neke pobjede, a doći će ako Bog da, kada će i Kosovo i Metohija ponovo se vratiti kao što se vratili posle Kosova, srpskom narodu i mi biti upisani, pa bilo da smo tada savremenici ili nismo, potpuno je svejedno, biti upisani onim zlatnim slovima da smo se u svoje vrijeme, prema svojoj snazi, moći, u datom trenutku borili za to carstvo, nebesko Lazarevo carstvo. Pa, amin Bože daj. Zahvaljujem otcu Željku na poučnim riječima i blagoslovu koje nam je dao. Ja ću samo nekoliko riječi prije nego ustupim govornicima koji su predviđeni da govore reći. Negdje prije nepunu godinu dana ispred crkve Svete Tekle, poslije jedne od nedjeljnih liturgija, neko od mladih iz pravoslavnog bratstva Sveti Arsenije Sremac predloži kako bi bilo da ove godine obilježimo Vidovdan. Mi iz Srpskog pokreta Njegoš i Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori smo to objeručke prihvatili i evo zajedno sa njima organizujemo ovu vidovdansku tribinu u susret Vidovdanu 2021. Mladi Danilograda i ovim pokazuju, kao ostalom i mladi cijele Crne Gore, potvrđuju da je proces vraćanja Crne Gore sebi, svom srpskom jeziku, svojoj ćirilici, svojoj svetosavskoj srpskoj pravoslavnoj crkvi, svojoj istoriji i tradiciji nezaustavljiv. I da je trenutni zastoj koji osjećamo i koji nas pomalo boli u Crnoj Gori prolazan i da ono što smo uradili na litijama moramo dovesti do kraja, na što nas obavezuje i Kosovski zavjet kojim je Crna Gora vijekovima živjela. Obavezuje nas i izbor, kako reče otac Željko, za nebesko carstvo svetog cara Lazara, koji je on uradio za sebe, ali i za sve nas na Vidovdan 1389. godine. Sa nadom da će ova vidovdanska tribina postati tradicionalna, želim da vas obavijestim da će 7. jula u ovim istim prostorijama, vjerovatno isto vrijeme, biti održana izložba, tako su govorili naši preci, pa koristim i ovu priliku da vas pozovem da dođete i prisustvujete toj izložbi. A sada najavljujem prvog govornika i voditelja programa u nastavku, našeg prijatelja i brata u Hristu Milana Stojovića. Iako on rekao da ne, ja ću ipak da iskoristim priliku da mu se u ime organizatora i moje lično ime izvinim za grešku koju smo napravili u najavi ove tribine i da mu se zahvalim što je onako hrišćanski prihvatio to naše izvinjenje i uzima riječ, ja mu ovim prilikom dajem riječi. Zahvaljujem još jednom izložbu. Poštovane dame i gospodo, časni otče Željko, draga braćo i sestre, pomoć Bogu vama svima. Dobrodošli na vidovdansku tribinu, da i ja to kažem još jednom, koju ovdje u srcu Bjelopavlića organizuju Srpski pokret Njegoš, Matica Srpska u Crnoj Gori, odbor u Danilogradu i pravoslavno bratstvo Sveti Arsenije iz Danilograda. Ovdje smo nakon duge korona pauze da zajedno koju riječ prozborimo o Vidovdanu kao sudbonosnom datumu srpskog naroda i njegove istorije. A za to su večeras zaduženi profesor dr. Vasilj
Jovović, inače profesor Cetinske bogoslovije, Ivan Bulatović, predsjednik Bratstva pravoslavne omladine Crne Gore, i najbolje Kristijan Vojna Mirkova iz Toče Glavice. A svi moji preci koje često sanjam bili su Srbi i ja im se klanjam. Polupismeni težaci, gorštaci i gorosječe, ali pravoslavci. Blagoliki, mekodušni tvrdoglavci i gruborečići, ali svetosavci. Hvala im što kroz ljute godine sačuvaše ova brda i doline, ako ovu dugu zimu zla prezime sačuvaće svoje ime i prezime. Kazat će sjajni pjesnik iz Gruže, čije ime nosi Udruženje za zaštitu ćirilice u Beogradu, Dobrica Erić. A Vidovdan je, kao što većina od vas zna, najvažniji datum u kolektivnoj svijesti srpskog naroda i sasvim je sigurno jedan od temelja kolektivnog identiteta Srba. A to što su se kroz istoriju na ovaj datum, namjerno ili slučajno, odigrale mnoge bitke, atentati ili izručenja, mnogi usponi i padovi, samo je pojačalo mit o Vidovdanu. Podsjetimo se nekih. Stari su se đavoli bojali krsta, a današnji se boje slobode, pisao je Njegoš Vuku Stefanoviću Karadžiću sa Cetinja dalekih 1847. godine. Jer da je čovjek postojan što bi trebalo da je, ja bi joj najusrdniji žrec bio. Ali mi kad ikad krvavija borba dosadite, proklinjem čas u koji je skočila ona iskra u naše gore iz gomila pepela veličine Dušanove, rašta i ona nije umrla, gdje se ognjište srpsko ugasilo, no se pripela na goru te bljeska i dovikuje na sebe gromove zlobe i zavisti kako zlatna igla potresne strijele oblačne. Tako je razmišljao i pisao umni vladika gospodar Crne Gore prije 174 godine, a riječi kao da nimalo nijesu izgubile na aktuelnosti. Uz ovaj Vidovdan one zvuče još jače, jer nas opet dijele, opet smo podijeljeni, opet smo sa slobodom i bez slobode, opet se tuštva i tma na nas usmjerila i traže od nas nemoguće. Drže nas na oku, a oka bez svjedoka nema. Sila silom hoće da nas natjera na poslušnost, na udvorištvo, hoće i dalje veliki i moćni da promijenimo i ime i prezime i vjeru i naciju. A Vidovdan je dan svijetli i sveti kad je na komade razdrobljeno srpsko carstvo. Razdrobili su ga velikaši, a car Lazo naselio nebo sa svecima. Prije 632 godine. Posjećen je tada Lazar, ali nije istina, jer se i u snu i oblaku pojavljuje Obilić. Kosovska misao je i danas živa kao što su živi snovi naših neprijatelja o srpskom porazu i neslozi. Srbi su svima trn u oku, pa i nekim našim 100% Crnogorcima. Zaboravili su šta kaže Njegoš koji je kosovski mit i vratio u goru našu Čarnu i branio s njom i Crnu Goru i Crnogorce. Bilo je i vremena i prilike da i mi današnji to utovimo u glavu, da naučimo bar nešto od predaka. Njegoš nam je odredio i porijeklo i etnogenezu. Pa nije parola ako se i ovdje kaže upamet se i danas dobro Crnogorci. Jer Njegoš, naš duhovni otac na poleđini jedne Vukove danice piše: ime mi je vjeroljub, a prezime rodoljub, Crnu Goru, rodnu grudu, kamen paše odasvud. Srpski pišem i zborim, svima hrabro govorim, narodnost mi srbinska, i duša slavijanska. Danas, međutim, opet neki vajni Crnogorci ili crnogorski Srbi od Srba glavu okreću. Bliži im svi drugi, no oni, iako nema brata bez brata. A zar uči do? Nije dokaz da sve možemo kad smo složni. Prije 145 godina gospodar Nikola je s vojskom crnogorskom i hercegovačkom silnu tursku silu i dvojicu paša salomio. Da ne govorimo šta je bilo na Fundini 15 dana kasnije 1876. ili na Martinićima i Krusima 1796. I u mnogim drugim bojevima u kojima je slavom ovenčano crnogorsko oružje donijelo slobodu. Precima dugujemo mnogo. Onima koji su za slobodu ginuli i granice nam krvlju obilježili više nego drugima. A i danas, evo, nažalost, kao da smo i pobjede ponekad zaboravili. Sve se stidljivije pominju i one iz novijeg datuma. I 9. maj, i 9. decembar, posebno 13. jul, kao da to nijesu dani, nikad davni naše pobjede nad fašizmom.
i na spomenik junacima iz potonjeg i ranijih ratova niko ljudski da položi cvijeće, da se pokloni njihovim sjenima. Zbog puta u Evropu mnogo toga smo smetnuli suma, a mimo volje naroda u kasarni koja nosi ime Hrvoja Milovana Šaranovića smjestila je odnarođena vlast kosti njemačkih ubica s Hitlerovim krstom ispod grla, koje su u ljutom boju pobijedili i pobili naši borci za slobodu. Ko ne pamti istoriju, taj je dužan da je ponavlja. Davno je kazano. Mi kažemo bilo i ne ponovilo se. A na Kosovu je na Vidovdan 1389. kao što znate došlo do odsudne bitke srpske vojske cara Lazara sa silom osmanlijskom, koju su predvodili turski sultan Murad I i njegovi sinovi Bajazid I i Jakub. U ovoj bitci poginuli su knez Lazar, vladar tadašnje Moravske Srbije, turski sultan Murad, koga je ubio Miloš Obilić, kao i sultanov sin Jakub. Opšte je poznato da je srpski knez Lazar Hrebljanović bio veliki darodavac i zaštitnik, ali i miljenik Srpske pravoslavne crkve, koja ga je nekoliko godina nakon Kosovskog boja proglasila za sveca. Vidovdan je upravo zbog toga posvećen uspomeni na njega i njegove ratnike. Inače, u starim predkosovskim kalendarima 28. jun se praznovao kao sveti vid, viti i prorok Amos. Otuda je u narodu odomaćen naziv Vidovdan. Sveti vid je bio rodom sa Sicilije, živio je u vrijeme cara Dioklecijana, a postradao je kao dječak za ime Hristovo. Posebno je poštovan među Slovenima. Jedna njegova ruka nalazi se sada u Pragu, a u Sloveniji, vjerovali ne, ima čak 76 hramova njemu posvećenih, dok su ga na zapadu kao svog zaštitnika uzeli ljekari, kotlari, pivari, glumci i gluvoniji. U srpskom narodu Vidovdan se obilježava mirno, dostojanstveno i bez veselja, jer predstavlja sjećanje na onaj Vidovdan iz 1389. iz koga je iznikao kosovski mit koji traje i koji je i danas nakon 632 godine veoma živ. Ovome doprinosi i činjenica da su se mnogi značajni sudbonosni događaji kod Srba desili upravo na Vidovdan. Podsjetimo se, 28. juna 1878. godine započela je rasprava o kneževini Srbiji na Berlinskom kongresu. 28. juna 1881. godine potpisana je tajna konvencija između Srbije i Austro-Ugarske, na osnovu koje je Srbija postala zavisna od Austrije, ali je od nje dobila međunarodno priznanje da postane kraljevina. 28. juna 1913. počeo je drugi Balkanski rat, koji su protiv Bugarske pokrenule Srbija, Crna Gora, Grčka i Turska, čiji je ishod Srbiju kao saveznicu Rusije učinio jakom regionalnom silom. 28. juna 1914. u Sarajevu su odjeknuli pucnji Gavrila Principa u austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda, koji će promijeniti tok istorije. Mjesec dana kasnije Austrougarska će objaviti rat Srbiji, u koji će kao njen najbliži rod ući i Crna Gora. Bio je to početak Prvog svjetskog rata. 28. juna 1919. potpisan je Versajski sporazum, kojim se ovaj rat završio, a 28. juna 1921. kralj Aleksandar I Karađorđević donio je Vidovdanski ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. 28. juna 1948. Komunistička partija Jugoslavije na sastanku u Bukureštu raskinula odnose sa zemljama komunističkog bloka i odbacila rezoluciju Infobiroa. 28. juna 1989. godine na proslavi 6. godišnjice Kosovske bitke tadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević održao je svoj istorijski govor na Gazimestanu. Tačno 12 godina kasnije Milošević će biti izručen Međunarodnom sudu u Hagu, gdje će se i završiti njegov život. Ovu kratku priču o Vidovdanu kompletira možda i činjenica da je Crna Gora 28. juna 2006. godine postala nezavisna članica Ujedinjenih nacija, što je ujedno značilo i raspad posljednjeg dijela bivše Jugoslavije, za koju je poteklo toliko bratske krvi potocima. U našem vremenu, to je pored naše i krv potomaka onih o kojima je Njegoš lijepo pisao Osman Paši Skopljaku jednog sunčanog dana oktobarskog 1847. godine, isto. U kojem svaki redak i danas jasno govori šta nam valja činiti.
Uz ovaj Vidovdan te riječi se čine nezaobilaznim možda i na ovom mjestu, iako ima i drugih tema života sadašnjeg o kojima bi valjalo nešto kazati, ali ćemo to ostaviti za neku drugu priliku. A Njegoš piše, ti govoriš da ja sve nešto tražim, a šta bih ja to tražio i sa kim ću ga tražiti? Kada je Bajazid ili Berim nazvan, Bosnu pokorio i kada su divlje orde azijatske naše maleno, no junačko carstvo razrušile, onda su moji preci, još te neke odabrane familije koji nijesu tu poginuli od Turaka, ostavili svoje otačanstvo i u ovim gorama utekli. I dalje, ja sam inokosan, ja sam Sirak, a pomislim gdje su mi braća, slavni i glasoviti knezovi i vojvode našega carstva. Gdje je Crnojević, Ušaklija, gdje je Obren Knežević, Mahmud Begović, gdje je Kulinović, gdje je Skopljak, gdje je Vidajić, gdje je Filipović, gdje je Gradičević, gdje je Stočević, gdje je Ljubović, gdje je Čengić, pa gdje su mnogi ostali. Kamo Gospoda i cvijet našega naroda, da svoje otačanstvo i svoju slavu zajedno potražimo, da smo svi najedno, onda bih ja s njima nešto veliko potražio. Tako je pitao Njegoš, tako se pitao Njegoš i samo govorio da Bog zna kada će se svi oni svoje slave spomenuti i do kada će se ova moja braća pod svoje rođene braće tuđiti i nazivati se Azijatima, u našem vremenu Bošnjacima, i do kada će za tuđu korist rabotati ne sićajući se sebe ni svijeta, ni svojega. Od onoga nesrećnoga dana, od kako je Azijatin naše carstvo razgnjavio, sa kojim je ova šaka voštaka za opšte poštenje i ime našega naroda se bori. Sve sa svojom rođenom braćom isturčeno. Brat brata bije, brat brata siječe, razvalili su našega carstva u našu trgu vezu. Eto opšte naše nesreće. I dalje na istu adresu. Njegoš piše da je ova nesreća i vražda bratska nosila tuđa učinila, te je naše junačko pleme postalo tuđima nadničarima i služiteljima, kao što si ti tuđi nadničar. Kukavno je Crnu Goru ovaj razlog našega naroda gotovo udavio, no i opoštio. Ovo je učinilo, te je danas Crna Gora i biti će dovijeka almaz u vitešku krunu, a ja bih volio no išta na svijetu vidjeti slogu među braćom u kojima jedna krv kipi, koju je jedno mlijeko odgojilo i jedna kolijevka odnjihala. I danas misao ista i želja, ista od najvećeg dijela naroda našega, baš uz ovaj Vidovdan, kada od Srbije traže da se odrekne dijela svoje teritorije i prizna Kosovo. Jer što veli dalje Njegoš, što se mene pak tiče samog ove šake naroda, ja poštenja više nimalo ne želim, no ga imamo pred velikim i opamećenim svijetom, no se nešto drugo želi, jer go je krvava hrana i golo poštenje. A ja bih rad da sam se malo docnije rodio, jer bih vidio svoju braću gdje su sebe i svojih spomenuli i gdje javno pred svijetom kazali da su oni dostojni pravnuci i potomci starijeg vitezova našega naroda. A kada se ova sveta riječ Njegoševa izgovori blago cijelom našem plemenu, onda će ime crnogorsko-bosanski proči vitezovi srpskog naroda kao sveti talisman čestovati i u njedrima nositi. Njegoš što on je dočekao, a hoćemo li mi, ostaje da se vidi. Hvala. A iz ovih riječi da odemo u pjesmu kosovsku, svoje mlado srce otvorit će vam dvije lijepe mlade djevojke, Irina Ćalić i Bojana Radović, to su solisti pjevačkog društva Svetosavlje. Dobrodošli. Došli oni što po svetu duše pazare, da ti krunu s neba skinu, care Lazare. Došli da ti ljutu ranu posole do
predsjednik bratstva pravoslavne omladine Crne Gore. Izvolite. Časniče Željko, dame i gospodo hrišćanska, ja ću vam izložiti jedan kratki referat koji će biti posvećen pokušaju jednog hrišćanskog tumačenja kosovske žrtve. Ovaj Vidovdan, kao što je to slučaj posljednjih godina, dočekujemo sa okupiranom svetom kosovskom srpskom zemljom. Neko će reći da nema mjesta proslavi ili da je ovaj praznik obesmišljen dugogodišnjim povlačenjem srpskog naroda sa svih vjekovnih teritorija, pa eto i sa zavjetne srpske zemlje. To bi vjerovatno tako i bilo kada ne bi sama proslava Vidovdana i sam kosovski mit bile koordinate zacrtane u vremenu 5 vjekovnog ropstva po Turcima, kada je gotovo svaka stopa srpske zemlje bila okupirana, a Srbi bez nade u skoro oslobođenje. Time dolazimo na teren nepokorne i neosvojive i neosvojene srpske duhovne geografije koja opravdava ovo naše sjećanje i slavlje. Najprije treba reći da pored sjećanja ima povoda za slavlje. Ako se osvrnemo na suvi istorijski fakticitet, vidjet ćemo da iza nas stoji jedna srednjovjekovna bitka koja se nepovoljno završila za srpski narod, koji je u svojoj epici Kosovo i događaj oko njega nazvao propast carstva srpskoga. Kao što vidimo, ono što stoji iza nas je događaj koji nosi nesumnjivu tragiku. Pored toga, što tragika sama po sebi još od antičkih vremena nosi uzvišenost i izaziva pijetet, u hrišćanskom ključu ona postaje prostor praznika, preobražavajući uobičajeni nivo poimanja na onaj evanđelski, odnosno golgotski. Na ovom mjestu ćemo napraviti digresiju osvrtom na odnos hrišćanstva i rata, kako bismo razumjeli zbog čega je kod nas jedna bitka poprimila obrise i evanđelskog događanja. Kada je prije 2 godine osvećen hram oružanih snaga Ruske federacije, pojavili su se kritičari koji su kao argument protiv gradnje jednog takvog hrama isticali da Hristos nije Bog rata, da se hrišćanstvo očituje u djelovanju u skladu sa paradigmom nenasilja, da se ne može spojiti ubijanje na bojnom polju sa moralnim imperativom evanđelja. Otkud onda u crkvi tako jak i živ spomen svetih ratnika i otkud najzad da cijeli jedan narod kao jedan od glavnih stubova svog hrišćanskog identiteta bira upravo odlazak na Trisveto i na trisastavno bojno polje, a njihova krv dakle tih ratnika, da bude osvećujuća za samu tu zemlju, čineći je navijek ne samo našom, nego Hristovom. Ovaj paradoks jedino se može na pravi način razumjeti pravilnim tumačenjem Hristove riječi da nema veće ljubavi od one da neko život svoj položi za sve bližnje. To može biti u bukvalnom smislu glava za glavu, tako što ću ja poginuti da bi drugi živi u miru, a može se ogledati odbrani duhovnog identiteta bez kojeg se ljudsko postojanje iz jednog strelovitog dviga odavde do vječnosti pretvara u sajam besmisleni, na kojem se čovjek vrti u krug, nemajući šta da ponudi svijetu oko sebe, niti sistem vrijednosti koji bi predao svom potomstvu. Pomenuli smo žrtvu, jer je žrtvovanje ključni hrišćanski pojam, u čijem ključu je za hrišćanina jedino moguće objasniti pojave u svijetu i među ljudima. Ta žrtva je ovdje više nego očigledna, jer se čovjek na bojnom polju žrtvuje radi onog drugog, onog slabog i nemoćnog, ugroženog, koji ne može da izađe na bojno polje i da se brani. Dakle, ja postajem žrtva za drugoga. Izlazeći iz mimetičkog kruga žrtvovanja drugoga radi sebe, kako to lijepo objašnjava René Girard, za dobijanjem iskustva žrtve tek tada postajem svjestan istinskog poretka stvari i onoga šta je važno, a šta nije, koje mi do tog trenutka je izgledalo zamagljeno. Izlazeći na bojno polje pravedne borbe, postajući žrtva, ja sagledavam stvarni sistem vrijednosti u kojem je zemaljsko zamalena carstvo, a nebesko od sad i do vijeka. Dakle, tu postajući subjekt žrtvovanja, ja postajem svjestan od svega. A to je iskorak u vječnost iz čije perspektive sve postaje jasno. Stoga je i mogao onaj ko je pao u
sa oreolom onoga koji je sagledao život kroz kristalni pogled vječnosti. Neko će i pored ovakvog jasnog tumačenja žrtvovanja htjeti da prigovori da je ubijstvo akt suprotan apsolutnom pojmu ljubavi, makar se desio na bojnom polju. To jeste tako, ukoliko je ubijstvo motivisano makakvim drugim razlogom, osim ljubavlju prema vjeri i prema bližnjem. Ako je akt moje odbrane na njima zasnovan, mržnja biva istisnuta iz polja motivacije ratnika i on gleda onoga koji stoji nasuprot njega kao oruđe strašne zablude koja neprijateljsku mržnju porađa, a ne kao nekog koga treba da mrzi kao takvog. U tom smislu je ilustrativna crtica iz događaja prije epske bitke Svetog Petra Cetinskog sa Mahmud Pašom Bušatlijom, koje često volio da pripovijeda naš blaženopočivši mitropolit, gdje Sveti Petar moli iz Kadarskog vezira da se prođe sirotinje Crnogorske i Brdske, kunući se da je spreman da njegova glava prva padne, ako je pravda na Pašinoj strani, te da ostavlja Bogu da presudi među njima, ukoliko je pravda na strani Crnogoraca i Brđana. U ovim riječima možemo sagledati odnos prema neprijatelju koji je pun hrišćanskog dostojanstva i koji se pretvara u jednu vrstu sažaljenja prema zaslijepljenosti neprijatelja, ali koji istovremeno sagledava svojiskonsko zlo koje neprijatelj donosi sa sobom. Dovoljno je pročitati zapise Konstantin iz Ostrovice o strahotama koje su turska osvajanja donijela sa sobom i protiv kojeg bez razmišljanja poteže svoj mač. Ne mrzim ja njega, nego se branim od zla koje stiže sa njim. Nijesu zalud atentatori u Sarajevu žalili zbog ubistva Sofije Hotek. Kao što smo vidjeli, tajna žrtvovanja svetih ratnika je sa tačke gledište hrišćanske etike sasvim neupitna i čista od bilo kakvih primjesa nečeg što bi se nazvalo mržnja prema bližnjem. Već se može svesti na dvije etičke kategorije. Odbrana bližnjeg od nasilja koje mu prijeti, duhovnog, koje se u konkretnom slučaju ogleda u razaranju hrišćanskog bića kod čovjeka i naroda, i onog fizičkog, otjelotvorenog kroz ubistva i mučenja koja za osvajanjem slijede, i u borbi protiv iskonskog zla koje porobljava duše ljudske, a s kojim se odjednom suočava cijel jedan narod. Sada ćemo se vratiti na naprijed postavljeno pitanje u vezi sa preobražajem tragizma u slavljenje pogibije u praznik. Takav jedan preobražaj duboko ukorijenjen u hrišćanskom predanju i jedan je od glavnih sastavnih elemenata hrišćanskog etosa od dana kada je crkva zasnovana pa sve do danas. Za hrišćanina je sticanje bilo kakvog zemaljskog blaga i uspjeha tek drugostepena vrsta slavlja, a za dobijanje onog vječnog i neprolaznog istinsko herojstvo i najveći uspjeh. Tako se robovi i služavke preobražavaju heroje, jer svojim etičkim izborom, svojim žrtvovanjem pokazuju da su progledali dalje od velikih i mudrih, uvidjevši šta su istinske vrijednosti i pravi put. Tako i sveti ratnici nisu veliki time hoće li u ratu pobijediti neprijatelja, nego hoće li sagledati radi čega su mač isukali i protiv čega se bore. Tada njihova smrt, makako nasilna i strašna bila, postaje njihovo toržestvo, praznik u kome se za njih otvaraju vrata nebeska. U ozračju perspektive vječnosti, njihovo sagledavanje vrijednosti postaje oreol oko njihove glave. Ovim postaje moguće crnilo smrti preobraziti u poziv na život, život dostojan tog izbora, jer oni koji dolaze su dužni palima. Dužni su im, jer su oni radi njih pali. Dužni su im još i više time što su im progledavši za vječnost pokazali šta je istinski vredno života i smrti, svojim izborom rastumačivši one stihove vidovdane, moj oči njih vide, to vam vidim što drugi ne vide, a bezrezervnom spremnošću na žrtvu, opravdavši one druge stihove, evo ti idem poginuti dušo u taboru čestitoga kneza. Nije lako ni shvatiti ni prihvatiti ovu realnost praznika mučenika nama kao stradalnom narodu. Možda jeste kada je konkretni događaj u pitanju, onda kada govorimo o Kosovskom boju, gdje divni ratnici bez mane i straha idu da veliku zmiju zgaze i umrtve divlju zvir, kako je govorio Stefan Lazarević, ali treba se radovati i u drugim krsno-vaskrsnim događajima stradanja ovog naroda,
do onog koji se desio maltene među nama u Jasenovcu. Tu već nema ratnika, nego prost seljak srpski i brižna majka srpska koji ginu po strašnom rukom Dželatovom. Razlika između ova dva stradanja samo je spoljašnji utisak. Kulise koje mogu nekom zakloniti sagledavanje istovjetnosti žrtvovanja od Kosova do Jadovna. Jedan narod, jedno stradanje. Ali i jedna slava i praznik, jer su i ovi izabrali nebesko carstvo. Zato što nisu izašli na bojno polje, nije njihova žrtva pasivnija od one koji su dali sveti ratnici, jer su i oni napravili izbor. Mogli su da prevjere, pa da nestanu kao mnogi prije njih koji nisu napravili njihov izbor, a oni su ostali da ćuteći, ali hrabro pogledaju smrti u oči. Oni su također heroji i sveti ratnici u bici za carstvo nebesko, koju bijemo od onog opredjeljenja kneza Lazara pa do danas. Stoga možemo da slavimo njihov praznik i da gledamo njihova svijetla lica neukaljana kompromisom sa bićem narodnim. Samo što je njihova slava umjesto one maskuline ratničke obojena lirizmom pjesme žene, majke, sestre ili ćerke. To što se neprekinuto proteže, taj nit žrtvovanja i stradanja, borbe za vjeru i za obraz kroz cijelu našu istoriju, pokazuje da smo uvijek kao narod razumjeli istinsku prirodu kosovskog događaja, onu njegovu duhovnu i etičku stranu, i da je ona ne samo obavezivala kao zavjet, već i nadahnjivala kao ideal s kraja na kraj naše istorije. Kada ovo kažemo, onda treba da se zapitamo šta je Kosovo za nas danas, šta je za nas Vidovdan i njegova etika. Od odgovora na to pitanje zavisi će da li smo nešto naučili od naših heroja, a to će reći da li smo spremni da odaberemo nebesko carstvo, naspram varljive sigurnosti zemaljskih kompromisa, koji prije ili kasnije, u manjem ili većem obimu traže od nas da prodajemo vjeru za večeru. U jednom skorašnjem razgovoru sagovornik mi reče, neđe čovjek mora prelomiti. To je trenutak kada čovjek prelama okove svog ličnog interesa, svoje udobnosti, trenutno interesa zarad nečeg što je skuplje od života, radi čega vrijedi umrijeti. Ako toga nema, pretvaramo se u konzumente, čije svetilište shopping mall, kojim hodočastimo, onim rijetkim trenucima kada su nam pogledi odvojeni od ekrana telefona ili računara. Ako ne prelomimo kao knez Lazar, onda kada mu je došla sokotica siva iz Jerusalima, one izgubljene teritorije sa početka izlaganja će nam biti sitan gubitak. Jer gubljenjem duše narodne, identiteta omeđenog Svetosavljem i Kosovskim zavjetom, naša se hiljadugodišnja istorija svodi na ništa, a ogromna žrtva generacija, a ponajprije ovih heroja, postaje uzaludna. U svjetlu ovakvog činjeničnog stanja, prvi imperativ je da znamo ko smo, kom narodu pripadamo, kojim jezikom govorimo, kojim pismom pišemo, a potom da znamo šta nam je činiti, a to je pod jedan, da se ne plašimo od zla u etičkom smislu, dakle od onog sistema vrijednosti koji poništava naše vrijednosti plaćene tako skupo, već da mu se suprotstavimo onako kako su se suprotstavljali naši heroji, a to znači sa nepokolebljivom vjerom u pravdu Božju, prezirući pletenja bezumne skupštine, intrige i laži i bez mržnje ma prema kome, ali čvrsto i hrabro, ne ustupajući ni za jednu jotu. Pod dva, da na crnilo oni koji siju smrt odgovorimo time što ćemo, ne plašeći se, život da damo, afirmisati život, sijući život kroz djecu, vaspitanu duhu vidovdanske etike, koja garantuje očuvanje identiteta i koja ulijeva nadu sigurnu osnovu za zdravo društvo, što će sa svoje strane obezbijediti i ono zemaljsko carstvo, koje ne smije biti prioritet, ali od čijeg ostvarenja kroz ideju oslobođenja i ujedinjenja nećemo odustajati. I pod tri, pjevati rane kosovske i time svjedočiti vaskrsenje. Hvala. Pričanje je zaista duši i poslastica. Međutim, pjevanje je pjesma ukrašena, a pjesma nas je održala njoj hvala. Stoga još jednom naši zlatni glasovi, mlade, fine djevojke,
Bože mili na dobro obrani. Slijedi riječ profesora doktora Vasilija Jovića, profesora Cetinske bogoslovije, koji je u Nikšiću završio fakultet sa visokom ocjenom od 9,70. U njegovoj biografiji ima dosta interesantnih podataka, ja ću skrenuti pažnju možda samo na dva. Magistrirao je na temu Balšić i Kotor 2011. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a 2016. odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom Srednjovjekovne historijske teme u periodici na prostoru Crne Gore od 1835. do 1941. i stekao zvanje doktora historijskih nauka. Rekli smo sada je profesor na Cetinskoj bogosloviji, a u svojoj biografiji on posebno ističe da je pored važnih funkcija u vijećima i komisijama, teolog i uređivača raznih zbornika, jedan od potpisnika apela za odbranu Kosova i Metohije i potpisnik pokreta za odbranu Kosova i Metohije. Koautor je apela za odbranu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i podrške Vladici Joannikiju, a član je Skupštine Srpski pokret Njegoš i administrator sajta. Kasni oče, braće i sestre, pomaže Bog i da vam se zahvalim organizatorima na pozivu. Već sam par puta bio i gostovao i predavanja ili bile su promocije knjiga i zbornika i uvijek smo nekako lijepo ovdje u Danilovgradu dočekani. I mislim da je bilo koristi, vidim da je sve više i više ljudi dolazi na ove naše tribine. Pošto su i kolega Ivan i prijatelj pričao nešto malo o sadašnjosti, također i Milanu, se zahvaljujem na ovoj lijepoj najavi. Naravno da mi je to jako bitno, biti potpisnik za nešto što smo se borili, što je dio našeg bića, ali mnogi su zbog toga stradali i baš upravo zbog toga, posle 17 godina na Filozofskom fakultetu rada, ja sam ostao bez posla prije 4 godine, a onda mi je blaženo počevši mitropolit Amfilohije rekao, odmah ti ću sad kod nas, taman do ovdje, takvi trebaju da rade u crkvi, pri crkvi i da jačamo, svi skupa zajedno. Ja ću nešto ukratko o Kosovskoj bitci, ali ću i reći nešto što se danas jako potire, a to je njen značaj u crnogorskoj javnosti za vrijeme vladavine Petrovića Njegoša. Oni su preko 300 godina vladali Crnom Gorom kao vladike ili svjetovni vladari i oni su nosili tu tradiciju srednjovjekovne srpske države Nemanjića i nosili jako kult Kosova. I naravno Kosovske bitke i Vidovdana. Kosovska bitka ostavila je dubok trag u srpskoj istoriji. Ona je bila sudbonosna po opstanak srpskih država na Balkanskom poluostrvu i s njom je definitivno utvrđena prevlast Osmanlija na Balkanu. Nijedan događaj iz srpske srednjovjekovne istorije nije u Crnoj Gori Petrovića ostavio tako dubok trag kao Kosovska bitka. U tadašnjoj crnogorskoj javnosti bilo je jako ukorijenjeno mišljenje da se srpsko plemstvo nakon Kosovske bitke i sve jačeg pritiska Turaka Osmanlija sklonilo baš na prostore stare Crne Gore. Od potomaka te vlastele su iznikle mnoga crnogorska bratstva i porodice. Petrović i Njegoši, kao baštinici tradicije srpske srednjovjekovne države, vodili su i tu politiku srpskog integralizma. Prvi crnogorski književni časopis Luča je u tom svom posvetnom programskom dijelu, u tim njegovim programskim pjesmama, označen kao nacionalni simbol slobode i vjere u osvetu Kosova. Pjesnik Aleksa Šantić u svečanoj pjesmi poručivao je baš Cetinskoj Luči: prostri zrake kroz srpske oblake. Povodom proslave 200-godišnjice dinastije Petrović posebno je naglašeno: srpska državna misao našla je utočište u Crnoj Gori. Za nju su se i Crnogorci kroz tolike vjekove junački borili i sve svoje za nju žrtvovali, te tako je dohranili i današnjem naraštaju predali. Nadamo se da će ove riječi kralja Nikole biti i danas orijentir i istoričarima koji se bave i proučavaju istoriju, a naravno i vjernom i ostalom narodu.
Nakon smrti cara Dušana 1355. godine otpočeo je period dezintegracije srpske države, odnosno srpskog carstva. Nakon bitke na Marici 1371. godine i pogibije kralja Vukašina Mrnjavčevića, vremenom se kao najsnažniji od srpskih oblastnih gospodara ističe knez Lazar Hrebeljanović, koji je sebe smatrao naslednikom Nemanjića. Osvajanje balkanskih oblasti od strane Turaka Osmanlija upravo i počinje nakon bitke na Marici 1371. godine. Oni su za period jedno 20 godina po svojom vlašću već držali dijelove Makedonije, Bugarske, Srbije. Preko Makedonije Turci upadaju u Srbiju, Zetu i Bosnu. I ti prvi pomeni upadu Turaka u oblasti kneza Lazara Hrebeljanovića stavljaju se 80. godina 14. vijeka iz srpskih kronika. Tokom 1380. godine Turci upadaju u područje Paraćina, ali ih tamo tuče knežev krajiški vlastelin Crep Vukoslavić. 6 godina kasnije, već velika turska vojska sa sultanom, ili tačnije emirom, sultani su tek od vremena Mehmeda Osvajača, kad dobijaju i tu titulu, carsku, zaposjedaju Niš, tačnije 1386. godine, kao jedno glavno strategijsko, jedno mjesto glavno, u tom dijelu od Dunava i Save, Panonske nizije, ka grčkim dolje zemljama, ka Solunu i ka Carigradu. Zatim, taj je jedna odred turski je pokušao da prodre dublje u Lazarevu teritoriju, međutim, u bici kod Plučnika, između današnjeg Prokuplja i Kuršumlije, Lazar je potukao tu tursku vojsku. Godine 1385. Turci razbijaju vojsku zvetskog gospodara Balše II. Balšića na Saurskom polju kod Rača, gdje je i sam našao smrt. Područje Zete u srednjem vijeku nije se prostrijevalo samo oko Skadarskog jezera i grada Skadra, ko što je danas, već je ono u srednjem vijeku išlo dolje na jug u područje do središnje današnje Albanije. Zajedno, čak obuhvatujući jedno vrijeme i veliki lučki grad Drač. Nije sama bitka, izvinjavam se, da bosanski vojvoda Vlatko Vuković u avgustu 1388. godine razbio je jedan turski odred kod Bileće. Sve ove turske vojne bile su uvertira za jedan veliki turski pohod na Srbiju i Bosnu. Suočeni sa turskom opašnošću, srpski knez Lazar, gospodar Kosova Vuk Branković, bosanski kralj Tvrtko I. Kotromanić, koji se inače krunisao krunom sugobim vencem Bosne i Srbljem, jer je smatrao da je i Bosna država Srba, 1377. godine, baš u Mileševi, na grobu Svetog Save je, primio tu krunu i postao vladar, jer je i on bio predak, potomak Nemanjića po babinoj liniji, a bio je i vladar jednog velikog dijela teritorija koje su držali Nemanjići ranije. Također, tom savezu je pristupio i gospodar Zete, Đuraj II. Srcemirović Balšić, i oni sklapaju jedan zajednički ugovor o otporu Turcima, turskoj toj jakoj invaziji. I oni su se, međutim, na Kosovu su se suprotstavili oni čije su oblasti ranijih godina bile izložene baš neposredno turskom pustošenju. O ishodu Kosovske bitke izgleda i sami savremenici nisu imali jasne predstave. Veliki značaj se pripisivao pogibiji, ova vladara i srpskog kneza Lazara i turskog emira Murata. Bosanski kralj Tvrtko Kotromanić je čak bio potpuno ubijeđen da je njegova vojska i vojska srpskih oblastnih gospodara izvojevala veliku pobjedu. Međutim, mi sa današnje perspektive i oni kasnije što su proučavali, vidjet ćemo da je to po hrišćane, a naročito po srpski narod na Kosovu polju,
polju, bitka, taj obračun na Kosovu polju, imao dalekosežne nepovoljne posljedice. To je bila prekretna tačka baš u osmanskom osvajanju Balkana i posljednji taj veliki otpor balkanske feudalne gospode turskom zavojevaču. Nije sama bitka prouzrokovala pad Srbije, nego činjenica da su Srbi morali prikupiti sve svoje snage da izvuku skup i privremeno neriješen ishod, a dok su Turci nakon toga se opet vraćali iz godine u godinu sa sve većim snagama. I to osvajanje srpskih zemalja, ono je tek završeno padom Crnojevića 1496. godine, kada su Turci, znači, jedan veliki vremenski period su oni osvajali srpske oblasti. A možemo i neki istoričari smatraju da je to tek bilo padom Mađarske posle bitke kod Mohača, kada su u južnim oblastima gdje su Srbi naseljavali u velikom broju, imali čak i svoje predstavnike, kada su i oni pali pod tursku vlast. Glavna debata, sad ja bih napomenuo samo da govoreći o Kosovskoj bici, ti prvih osmanski hroničari koji su odmah to zapisivali, oni su govorili da je to odlučna vojna i isticali da su se hrišćani u tolikom broju okupili, da se u tolikom broju nikada više posle toga nijesu skoncentrisali u jednoj bici. A dok vizantijski hroničar Dimitrije Kidon o Kosovskom boju saopštava: onaj prokletnik, veoma osion prema Bogu, misli na Murata, i njegovoj baštini, a istovremeno i veoma drzak prema svima, sad nestade i pogine od onih o kojima je mislio da ni vest o sili, koja se protiv njih pripremaše, neće izdržati. Bili su zadovoljni, međutim, vidjeli su, pošto su i oni bili dosta u toj nekoj feudalnoj anarhiji, da će i oni pasti vremenom pod Turke, što je i bilo, padom Carigrada, 1453. godine. Sad da se vratim na Crnu Goru, područje stare Crne Gore Petrovića. Glavna debata u tadašnjoj crnogorskoj javnosti vodila se oko toga da li je Đuraj II. Stracimirović Balšić, zet kneza Lazara inače, učestvovao u Kosovskom boju ili nije, zatim pitanje nevjerstva Vuka Brankovića, kao i o herojstvu Miloša Obilića. Đuraj II. Stracimirović Balšić nije pošao u pomoć svom tastu knezu Lazaru, jer je bio zauzet čuvanjem svojih interesa u Primorju. Čak je i prestonicu prebacio iz Skadra u Ulcinj da bi bio bliže moru i Mlečanima. Lazar Tomanović, koji je bio državnik, za vrijeme kralja Nikole, bio ministar i predsjednik vlade, on kaže, a bavio se naravno istorijama, veliki broj knjiga i tekstova, kaže da je Kosovska bitka najživlja uspomena u istoriji cijelog srpstva. Ističe da su naučna istraživanja sprala crnu ljagu sa tobožnjeg izdajstva Vuka Brankovića, a da je narodno predanje plod one težnje da se uzrok zla koje cijel narod nije mogao izbjeći pripiše pojedincima. U crnogorskoj javnosti se ističe da je Kosovska bitka u narodu raznijela Miloševo ime i stvorila mu besprtan spomen u cijelom srpstvu. 500-godišnjica Kosovske bitke svečano je obilježena na Cetinju i po cijeloj Crnoj Gori, Knjaževini tada, 1889. I u članku objavljenoj u Prosvjeti se kaže da je uspomena, koji je isto bio časopis, na Kosovsku bitku proslavljena tihom, ali usrdnom molitvom Bogu u hramovima crkvenim za pokoj duše poginulim na Kosovu junacima. Bilo je tu i prigodnih pjesama, poput jedne hajmo na Kosovo, pa da ugled srpski stari obnovimo ka junaci, da se opet sa ponosom viju srpski svudbarjaci, na Kosovo ko je Srb, na njem mora razvit grb. U glasu Crnogorca se kaže, koji je bio i zvanični organ vlade, kako i 5 vjekova nakon Kosovske bitke dobar dio srpskog naroda živi u ropstvu, te Crna Gora prirodno ima istorijsku obavezu da i dalje bude središte nacionalno-oslobodilačke borbe. To je ono što sam rekao na početku,
bila je tog srpskog integralizma, da koliko je moguće Srbi žive u jednoj državi. Proslava jubileja Kosovske bitke poklopila se sa još jednim veoma značajnim događajem, a to je bilo vjenčanje kćerke knjaza Nikole Milice za ruskog velikog vojvodu, knjaza Petra Nikolajevića Romanovog. Jovan Sundačić je opjevao i tu pjesmu. Sad je tome 5 vjekova, kad je Laza za Sobetu punom čašom nazdravio Obiliću svome zetu. Samodržac Aleksandar, knjaz Nikoli čašu pije, ka iskrenom ciglom vjernom prijatelju sve Rusije. Pije čašu, neka Lazar, da junaku vrijed iznese, već nju pije da srodnika posokoli i iznese. Pa ima li danas duše, koja ne zna na Balkanu, da bi nova nazdravica vida našu staru ranu. Još ću samo ovo za kraj da rezimiram, malo sam odužio. Knjaz Nikola, osim što se naziva najvećim Srbinom, naziva se i gordim osvetnikom tužnoga Kosova. Knjaz Nikola posebno ističe da je kosovski boj kao personifikacija nacionalne tragedije isto toliko i žrtvovanje za slobodu, vjekovima posticao Srbe da se bore protiv Turaka i tako osvete Kosovo. Ujedno, težnja da se osveti Kosovo stvorila je i težnju da se obnovi carstvo koje je na Kosovo propalo. I da zaključim ovo izlaganje, dinastija Petrović-Njegoš je Kosovsku bitku uvrstila u svoju ideologiju. U teškim momentima, kada je trebalo izvojevati slobodu, biti Srbin značilo je preobraziti se u kosovskog junaka. A religija Kosova i kult kosovskih junaka dali su srpskom narodu duhovnu i moralnu snagu da kroz stoljeća vodi borbu i da konačno izvojuje svoju slobodu. Slava Gospodu!